бо камол эҳтиром салом арз мекунем ба шумо дӯстони азиз. Бозам пешниҳод мегардад барномаи меҳмони шаҳрнавоз аз телевизиони бисёр ҳам дӯстдоштанӣ телевизиони мусиқии Тоҷикистон Шаҳрнавоз. Мақсади мо ҳамин гуна аст ки тавонем то бо барномаи худ хотири шуморо шод гардонем. барои ҳамин ҳар барнома мо ҳар ҳунарманд ва ё сарояндаҳоро даъват мекунем ки як рӯйхати хӯрокро барои шумо омода мекунад ки ман фикр мекунам шояд бисёриҳо маротибаи аввал ин намуди хӯрокро омода мекунанд ва дар баробари ин мо кӯшиш мекунем бо суҳбати ҷолиб суруду мусиқиё албатта хотири шуморо шод гардонем. Дӯстони азиз, дар барномаи навбатии мо меҳмонеро даъват кардаем ки ман фикр мекунам шояд барои баъзе аз шумо он ношинос намояд. Ман фикр мекунам на ҳар кас онро мешиносад ва шояд барномаи имрӯзаи мо ҷиддитар аз он барномае мешавад ки мо ҳафтаи қаблӣ барои шумо пешниҳод намудем. Марамад. мебахшӣ додар чашмота тарафи ширинӣ гир. анаин беҳтарин. Марамад. шумо гап намезанед ки ина дуруст қабидан дар кор. аллакай шумо дарк кардед сухон атрофи ки меравад ва мо ҳам кӯшиш мекунем ки чун меҳмони мо бисёр ҷиддӣ аст, барномаи мо имрӯзаи мо ҷиддитар аз он мешавад ки мо барномаи қаблӣ гузаштем ва мо ҳам кӯшиш мекунем ки саволҳои пешниҳод кунем ки дар он ҳазлу шӯхӣ набошад. ҳамин гуна ба фикрам мо шуморо аввалан хушомадед мегӯем саломат бошед ва ин нашри барномаи мо бозам ҷолибтар мегардад. ман фикр мекунам аллакай барномаи мо ҷиддӣ шурӯъ шуд. манам дар оғоз зиёд мехоҳам як соли ҷиддӣ диҳам. бо ҳамроҳи худ як чамодон овардед ва нагузоштед ки ман бинам дар дохили он чӣ бошад агар махфӣ набошад. аслан вақти савол ҷиддӣ шуд ҷавобам ҷиддӣ мешавад. бародар азиз, ман бисёр хоҳиш мекунам ки аз шумо ки дар ҳамун автомашине ки шумо бор надоред дар бензинхарӣ ҳава чӣ кор доред? ё фақат дар рафти намоиш ҳамроҳи мухлисои ин барнома тамошобино якҷоя мебинем ки дар ин чамадони ман чӣ аст. барои он ки ҳар як ҳунарманд навобаста ӯ чӣ кор аст, яъне усто аст, дуруст, ошпаз аст, муҳандис аст, яъне як сирри худро дорад ва барои ҳаминам кораш пеш меравад ва беҳтар мешавад ва бояд аз дигарҳо фарқ кунад. ҳамин хел нест? яъне ошпазҳо хеле зиёд ҳастанд. ошпаз фалониро биёред, фалония биёред, нонпаз фалония биёред. додар азиз нарасед чамадон. акнун ман ҳаминҷо ман фикр мекунам каме бароба ҷиддӣ шуд. дили шумо аллакай беқарор шуд, мекафад. Анакнун баъди хеле саволо мекафад. як таманниёти неки шумо дар оғози барнома ба бинандаҳои азизи телевизиони мусиқии Тоҷикистон Шаҳрнавоз. саломат бошед. аз оне ки барномаи ки пешкаши тамошобинони телевизиони Шаҳрнавоз мешавад ва ба як меҳру муҳаббат тамошо мекунанд. имрӯз пиру ҷавон барои онҳо сарбаландӣ, хонаи обод, бахту саодат ва шукронаи ҳамаи он чизе ки имрӯз мо азизон миллати тоҷик дорем, истиқлолият ва аз ҳама қимат саломатӣ ва хандаро таманно дорам. чунки мегӯям ханда ҳам доруст, инсонро табобат мекунад. беҳтарин. акнун шумо аллакай маълумот доред ки барномаи мо ин албатта омода кардан як намуди хӯрок аст ва имрӯз мо барои бинанда чӣ омода мекунем? барои ман бисёр аҷиб аст. дар воқеъ дӯстони азиз, то кунун ҷамшеди ҳалим он чизе ки омода мекунад барои мо нагуфтааст. рӯйхати он маҳсулоте ки лозим шуд барои хӯрок мо пешниҳод кардаем, аммо мо намедонем ки дар натиҷа он чӣ ҳосил мешавад. ба ростӣ вақти занг зада даъват карданд тамошобинои азиз мара ба барнома, савол якта: шумо чӣ хӯрок омода мекунед? шумо ба хӯрок чӣ омода мекардаги ман бор дигар мегӯм, монанди ҳамин ҷомадоно кори шумо набошад. имрӯз ҳама чӣ махфӣ меистад ба фикрам. вақте ки хӯрок омода шуд, ҳам бинандаҳои азиз, ҳам мо шумо номи хӯрокро якҷоӣ мегузоред. беҳтарин мешавад. имрӯз оғози барнома ҳама чӣ махфӣ рафта истодааст ва умед барои мемандем ки барномаи мо ҷолиб мегардад. дӯстони азиз, моро ҳамроҳ бошед. ман фикр мекунам барномаи имрӯза бисёр ҷолиб мешавад. мо даъват мекунем шуморо ба ошхона барои омода кардани хӯрок. байҷо? бале.
марҳамат. аввал барои ки аз шумо динам пулизм ҷомадонамро мегирам. шумо аз ин тараф. субҳона дар фаронса, хӯроки нисфирӯзӣ дар Белгия, фазои шом дар Итолиё, шоколадье, лаззати шириниҳои дунё дар якҷо. бори дигар шом бахайр дӯстони азиз. ва чуна ки шумо дида истодаед, меҳмони барномаи мо интихоб шудаанд ҳаҷвинигори маъруф ва бисёр ҳам шинохта ҷамшеди ҳалим. шурӯъ мекунем омода кардани хӯрокро. 1 2 3. хоб ҳозир ма бародар аз он чизое ки барои шумо гуфтам. картошка лозима барои хӯроки имрӯзаи мо. пиёз. хоб, картошка, пиёз. картошка, пиёз. мана картошка. мо аллакай омода кардаем. кани хоб камакак, яъне ҳамагӣ то 100 грамм равғани гӯспанд думба ва 200 грамм гӯшти гӯспанд. хоб пиёз ҳаст инҷо. хоб инҷо боз кабутӣ. кабудӣ, бале. кабутӣ омода кардаем аллакай. кабутӣ кани. марҳамат, кабудӣ. хоб тухм 5 дона тухм. бояд ҳатман 5 дона бошад, я мабуда 4 дона 6 дона бошад. Не, ман аку шумораи яъне шахсиятҳое ки истеъмол мекунанд. Истеъмол мекунанд. бале ба иштиҳо. ин танҳо барои ман 5 дона. шумо дар ин дахл надорад. мурчу қаламфуру зираву намак ин ҳаст, булғорӣ, чеснок ва занҷабили тез. раҳмат шумода. хоб инҷа мегузорем. ана бародар азиз, бо вақти саросима шудам, рости гап он чизое ки пинҳонӣ яъне аз они ман буд, ман барои шумо нагуфтам ва ҳамун сирре ки барои шумо гуфтам ман мекушем ҳамун сирре ки дар оғоз мо яъне ҳар гап задем. на як саволи хуб додед ҳамунҷо. ҳар як ман гуфтам вақти ба шикор мера, шикорчӣ бояд чӣ гирад? Яроқ. дуруст? Бале, бале. яъне ошпаз. ва инҷо фақат шумо натарсед. ана он чизе ки масалан тамоми миллати тоҷик дӯст медорад ва беҳтарин хӯрок аз ҳамин маҳсулот тайёр мекунад дар ҳар ҳолат, ҳам субҳда, ҳам нисфи рӯзӣ. фақат ҳайрон нашавед шуд. хоб инҷо боз як таваи зарф манро дар кор. як зарф гиред мешавад. ин чи аст? шумо бинед мана. пиёз аст. пиёз? пиёз ва чӣ хел пиёз? пиёзи сурх, а? пиёзи сурх, раҳмат. аслан дар тамоми хӯрокҳои яъне тоҷикона пиёзи сурхро бисёртар истифода мебаранд. бале, ҳозир аҷиби дигар ҳамин. хоб як таи дигар зарф лозим аст. ҳайрон нашавед фақат. ман аллакай ҳайрон шудам ино барои чӣ бошад. шумо аллакай маҳсулоти хӯрока дорем. не ки ва шумо як бор ҳис кардед чӣ хел вай бор омад. яъне бӯи хушбӯӣ. бале, бале. ин яъне сирпиёз. чеснок мегӯянд забони русида. вақте ки ҳамин нимдумбул аст мо ино гирифта яъне вай мекунем. намак да тар мекунем ва ин омода мешавад. хоб асосаш имрӯз ҷамшеди ҳалим бо худ овардааст, бинанда нақстар бинад. бале, ман инҷо ҳозир шумо хоҳиш мекунам ина дошта истед. инаш бо барои тамошои бибинем мо аҷоибтар мешавад ки ин чӣ бошад. нони хушк, ба фикрам. бале, нони хушк. бачи зирак, нони хушк. инҷа камтар нони тунук яъне чапоти аст ва нони хат бинеда орди дуюм яъне инҷо орди гандумӣ. орди гандумӣ. аз шумо бошед ширини қади қариб иштиҳои мо вайрон карда намедеҳед. хоб ана боқӣ ҷо чизҳои пинҳонӣ бо ҳаст. ина бартар истода мебарем. ба ман на яъне картошка аввал барои омода кардан, тоза кардан картошка. лекин мо нагуфтем ино барои чӣ лозим мешавад. не ин намегӯем. не ин то охир ба фикрам чӣ махфӣ мемонад. он чизе ки дар амал аст беҳтар аз яъне хондан мешавад ва тамоми таҷриба вақте ки инсоният мехонад, меомӯзад, илм аз худ мекунад, вақте таҷриба мегирад даҳҳо баробар
یعنی مستحکم میشود. خوشبختانه شما خیلی برنامه پیشنهاد کرده استید، این علاقه تجربه روزگار است که هر یک فرد میبیند و این خوراکی که امروز من آماده میکنم خوشبختانه با از اینجا بتونیم که ما 20% یعنی محصولات استفاده نبریم و همین خوراک گم میشود. میتونیم که موسمی بار علاوه کنیم. یعنی میشود که تماما گوشت لازم نمیشود، میشود که شرایط نباشد تخم در کنه، میشود که و غیره و غیره. در رفتی نمایش یک بار همه چه فهمیدن. ما شروع میکنیم خوراک پذیرا. بله. خوب از چی آغاز میکنیم خوراک امروزیمون؟ از خوردی آورده شما برای چی است؟ عنعنه‌های ملی پیش گرفتن خوشبختانه امروز در هر یک معرکه، هر یک مثلا توی خانه، هر یک جایی که مثلا آشپزی است یا سبزی خوراک و غیره ها میبینیم که کردهای ملی است. من بخصوص برای این برنامه در کرد ملی آوردم که یعنی از شهر استراوشن این رو توفه کردگن. این روز در رفتی مثلا نمایش میبینیم که من اینو در جای استفاده میبرم و شروع بسیار بچه زیرا دو این پیشکی میخواید اما چی رو دونید یک جای میفتیم. شروع میکنیم از تازه کردن کارتوشکا. آره شما کمک میکنم. خب بهترین میشود. جوانای حاضر فقط تست کدوم یک خوراک میتونن. کارتوشکا بیلیون. شما باید از من پیشتر تازه کنید. بله ما فکر نیست آدمی که از روی کارتوشکا بیرون نبرآمده باشد. بله چون ما دانشجو رو گذاشته در دانشجویی بیشتر نه میدونید در کدوم حالت همه تست کارتوشکا تازه میکرد. در حالتی تو برآمدن رولتون نما علاقه اومده مرا کارتوشکای من تیار است مرا. خب من دیگرش رو تازه میکنیم. چون خوراک تیار کنی باز با خود من یک چیز رو نمایش گذاشته از شما شنیدم. یک سخنی وای گفتید چی میگم بسیار از سخن جولی گفتید. یعنی همون قدر چی گفتید خوراک اگر با مهر و محبت خوراک با لذت میگردد اگر اون با محبت آماده کرده شود. خوراک با لذت میگردد که در حالتی که با محبت آماده کرده شود. ما کارتوشکا ها رو اونایی که کمتر کلانتر است با دو قسم یعنی بریده میکنیم و اینجا یک کار دیگه است. هر یک این رو با واسطه مثلا من کورچه کمک سوراخ میکنیم. سوراخ من پورا نیو یعنی ما وقتی که این رو با آب وزیر میجوشانیم آبم نمک میکنم چون که داخل همین کارتوشکا نمک کشیده شود. فهمیدی؟ نمک رو با خود کشد. دیدیدن؟ وقتی سوراخ میکنم خب انا بعد شوشتن من این رو در ظرف یعنی میجوشانم. این بود یعنی کارتوشکای ما تیار. من وقت نمیگیرم شما میشویدن. بله. خب اینجا قسمی ما اول بیا کمی صحبت کنیم درباره سال 2021. خب برای شما چگونه سال بود؟ بعدا ما توجه میکنیم باز با خوراک. من زیاد میخوام دونم که سال 2021 گمان برای جمشید علیم چگونه سال بود؟ هر یک سال با خود یک برد و باخت دارد. بله. زندگی مجموعه و بیش و کمی است. هر شب در آسمان محتاب نیست. بله. و زندگی پیرهای کسب‌وگذار هم اینو میجوشونیم برابر کارتوشکا یعنی ما از اینا جا میکنیم. ظرف من اینجا من برای شما کمک میکنم. شما باید آماده کنید. آب میگیرم. خب و به همین خاطر این سال تاریخی بود. یعنی 30 سالگی استقلال ما جشن گرفتیم خوشبختانه و در همه ساحهای جمهوری یک خوشبختی ملت تاجیک بود. برابر همین ما اهل اویله خوشبختی کردیم. شما بخشش استادتر که خودش چوجو از اونجا نبرن این شکست کار نمیبیادی. خب دیدید تماشابین با وقتی خوراک که اگر کم یعنی وای ما کوستا اومد شما الان دیدید که این برادر ما این کاری من نیست. ما در این گونه ژانرها مراتب اول هستیم. من فکر می‌کنم بعد از یک سال پس ما از روی همه نمودی خوراکا میبریم. همش میاموزه دیگه ما در کار نیستیم. هم خیر برای کمک کردید به شما. چون اگر برنامه گذشته شما تماشا کرده باشید چگونه میتونید تماشا کنید. من قریب که با خوجسته کمک نکردم با اون خاطر که مراتب اول است و خودی این برنامه از آغاز برنامه لکن برای شما کمک کردم. خیلی میدونید چه خاصیتی خوب دارد کمک کنی وقتی خوردن کو با حضرت با اشتیاق وقتی تخم مونده یک قصه به خاطر رسید که وقتی که مرغ تخم کرده است دو گرفته است بعد خروز اومده است گفته شان چی گپ دو بس گفته نگاه گفته بچه کردم به دست و پا. و یکی از محصولاتایی که امروز در جمهوری ما خوشبختانه پیش رفته است اصلا در همین 30 سال روز در این سال شما پرسه سال 21 این یعنی استحصال تخم است در جمهوری. خب اینا تخم موندیم. خب انا کنون خوش بکنم اینا شوشته دادیدن همین هم جو کنیم اینم جو میکنیم. بله آبی گرم میگذاریم. آبی گرم نه به هر حال سنجیدن در کار تخم او حالا در پرفتید کارتوشکا در مبادا بسیار وای نمونه. خب بازی من با تخته لازم
тахта марамат як вана хел ва кадуа ана ку корча гуфте гуҷоба дар кор мешавад барои хел каду ҳамин корча мешавад бародар ин кадуи тоҷикида корчаи тоҷикӣ лозим як кас меҳмонӣ мебиёд якҷо кадуа дидам латифа ба хотир расид аз ҳамин дар ҳам буридан ҳам гуфтан гирем намешавад мо кор карда гавзем беҳтар мешавад латифа дар намешавад марамат меҳмон омадан мегирад наздик мебиёд як хонада дар мекӯбад ки соҳиби хона ҳамвақта манту карда истодаҳои манту бо каду бо гӯшт яъне гӯшт камтар будааст як 10 та мантуи гӯштӣ кардаасту боқӣ монда каду вақте мебинад ки меҳмон омад мебиё меҳмон мешина баъд шавҳарша назу даъват мекунад мега мардакҷон барости манту карда истодам як 10 таш гӯшт қатияй боқӣ мондаш каду вақте ки ман овардум гуфта каду алаф вақте ки ман оварда мантуа ки мондум ҳамин гӯштиша тарафи шумо мемонам фаҳмидед ҳамин шумо чӣ қадар гуфта ҳамин каду алафа бахория таъриф кунед ки меҳмон ҳамин мантуи кадуа қатъи алафра гӯштакоша худат охиред вақте омода мешавад мантуа мебиёрад дар пеш меҳмон мемонад соҳиби хона сар мекарад меҳмон хуш омадед нури дида тоҷи сар мана манту хайку гӯшт аслан умри одама кӯтоҳ мекунад гуфта кӯтоҳ лекин каду гуфта мана алафҳои баҳорӣ алаф худаш хосияти хуб дорад кадуам бисёр вай аст умри одама дароз мекунад меъда вай мешавад фоида дорад ҳамин хулас хуна тоза мекунад таъриф кардан мегирад ки меҳмон худаш меҳмони баақл буда қарш мекунад хе мегира тарелки ҳамун тарафи мантуа гӯша тарафи худаш ҳам хе тометр гуфта гӯш кини соҳиби хона мебахшӣ ҳамин говам алаф хӯрда мурдаги барои оила барои хонавода ҷамшид хӯрок мода мекунад аз ҳамин тайёриё худат нафаҳмидӣ дар хона ки калона ҳатто ман пеш аз ҳамин намоиш омадан гуфтам ки ҳозир равам ки яке дар бораи ҳамин оилаву хӯрок тайёр кардан пурсанда фаҳмидед ман гуфтам нигоҳ кунед аз рафти кор аллакай мефаҳмӣ ки дар хона барости ман аслан як одати хӯрок тайёркунӣ дорам вақте ки масалан мебиёи ҳолате ки зуд бояд хӯрок тайёр шавад ку бисёр ҷавонои мо мара мебахшанд ҳам гулдухтарои зебо ҳам ҷавонои мо имрӯз бисёр чӣ мегӯянд ба кору ба хӯрокпазӣ ҳамин чизо майл надоранд пеш модарои мо бинед агар меҳмон дар мекуфт то меҳмон ҷоша мегирифт хӯрок тайёр мешуд ва ин бисёр осон аст барости фақат хоҳиш дар кор обда мемонӣ меҷӯшад خب برای که زودتر تیار شد من اینو کمی خورد من خیلی تقسیم کنم با 4 قسم همون من خیلی 4 قسم و حاضر آب یعنی در خونه بسیار خوب مونده میکنید هر جا که مردی بزرگ است گرفتاری کار است هر کجا مردی بزرگ است گرفتاری کار است شما بسیار بعد سوالای نتید که با طبی من بولیده میشود خوراکم میفهمید همش خیلی میشود خب مرحمت اینا رو گیریم اینا هم در آبی گرم ها یا بله بهتری میشه حاضر یک ظرف اینا رو میگیم اگر مفکرم تخم آماده شد بله ولی ما میتونیم که در جای تخم کدو را میمونیم یک تو کدو را جابجا کردنی انا ذکر جو هر چقدر لطیفه زیاد کنیم اونقدر بهتر میشود چون ما حجمگار دعوت کردیم یک لطیفه بسیار هم زیبا پیشنهاد کنیم یک برادر رفیقشه میگوید که گوش کن من آش میپزم خب همین ملتی ما خواهید نخواهید تمامش دوست میدارد همین آشه درست آب خنک در زده دینا آب خنک در این آب خنک دوای کردن در کار برای که تماشابین داند شما تماشایی میتونید لطیفه رو پیشنهاد کنید بله مرحمت اینم از شما خب تخم از من دوام لطیفه خب یک شوهر یک رفیق یک دوستش میگوید که من پگاه آش برای تو آماده میکنم وقتی ملت ما در حق خوراکی یعنی آش رو دوست میدارد خود کلان فرق ندارد و بیچاره میرود تو پگاه نصفی روزه دیگه یگون چی نمیخورد یعنی آش میخورم گفت فهمیدید و آدمی گرسنه چخیل پگاه آش همین میبیاید آش آماده بینده میمونن کنی میمون کنی مرحمت میگه بسم الله الرحمن الرحیم همین یکم تیکره میگه تیلا میکنه که قرپس بشوه یعنی سنگ زیر دندون میدونی چه دار صاحب خونه حتی صدای سنگ میفهمد با خاموشی خودش بعد مهمون بیچاره ناهنجار نشه صاحب خونه گفت آش آماده کرده یا علاج کرده سنگ یعنی میکند با خودش آماده میکند آدمی گرسنه دویم تیکه بسم الله الرحمن الرحیم میگیره همین با تیلا میکنه که قرپس بشه این دفعه سنگ چلکی
کلانتر میرفت دیگه مهمون همین درست دیگه آوازش به جا میشه صاحب خونه میبینه که مهمون آوازش به جا دلتی میکنه میگه مهمون ببخشید بخشش به چی با فکر گفته همین اوشیمو یا تنیم تا سنگ داره چی این مهمون خودش زدگی جونش در اومده گفته یوش شما یا تنیم تا سنگ یوش شما گفته با فکرم یا تنیم تا برنج داره انا این خوراکی ما یا تنیم تا تخم دارد حالتی مثلا تخم گفتیم حوزی اگر بینیم که حوزی اگر وقتی جدا میکنیم برادر خیلی مرحمت اگر تونید بسیار خوب میشود برای که انا ها با کورچه اینجا لازم میشود اینجا بو من دیدم چه استوای ماهر داریم که حتی با تمام حالت آها شما هم خیلی پس بکنید تخم بهترین هر کس با طرز خودش میکنه بله من بینندگان عزیز با هسته طرزی که مثلا وقتی تخم بسیار باشد از این طرف یک تا نگاه کنید پوست میکنیم از این طرف یک تا باید دیگه تشکی دیگه پوست میکنیم برای نه نگاه کنید من بول دیده در واقع این شهادت از اون میدهد که باز شهادت از اون میدهد که بونر که در خانه خوراک تیار میکرد این طرزی که در واقع شما تخم از پوستش آنچنان جدا کردید که در واقع شما آشپزی ماهر بودن نه آشپز اثبات کردید خود یاز اثبات کردید ها خیلی دیده نه هر حالت زندگی مثلا رای میکنه خنده نه که همین در رفت یاز پوست کردن یعنی تخم جدا کردن از پچاق شما یک گپ گفتید خب شما گفتید بسیار آشپزی ماهره بعد این سوال شما من یک بار دیگه همین چمدون رو میکشم فقط شما طرف دیگه کنید التماس من هم خیلی میگذارم برای که من این نگیرم شما هم توقی را دیدید بله یعنی این توقی سرپوشی رمز و من بسیار آشپزی ماهرم در دهاتو وقتی معرکه های میشن آشپزی میشد مرا دعوت میکنن باور نداره یار یارانه ای گلک و جوانه یار یارانه یارانه دستش دست گلکی یار یارانه راست دیگه بکا من 11 سال شد آشپزم تمام خوراکم میپزم همین مرا اساسی آشپزی شغل شدمه میگن شکران دیگه خونی مردم اکا خروپان لبا تز خوراک تیار کنه جگه قریب اومده اکا آته مردم نگاه دارن تز ماله اکا لبا یک چی التماس کنم ببخشه همین ایس هر باز در همین پیش دیگه الو همین قدر باکر هوا گرم یا تربوز بیاورده همینجا کمک همین حلقه تر میکرده ببخشه تربوز هست میبیونه رحمت منادور صاحب خونه جبه تیجا تربوز کلام گرفته هیچ آشپز برای فهمیدم فاز تشکیل میکنم واسه میبیرم حاضر گفته زکستانه میبیونه ملدش کلان؟ آنه کلان تربوزی کتگیره آوردم این چی؟ تربوز؟ برای خشوی خودت کلام تنونشو برای این بیچاران بینت تربوزه که همین می من خودم حاضر تربوزه میبیارم من آشپد من اگه تربوز من استه اما هم که وزنیشه میبیارم برای تربوز رحمت اکی تمام من برای تو اکهدان رفته آوردم اکهدان؟ رحمت اکی کلام خدمت میکنم اکی کلام میگه همت بلند دار که مردان همت بلند به جای رسیدن
янгара бо хафана кли хая тармиз шова раҳмат Oşa. Oşa. ал қоқш набуд Oşa. майла ман хӯрока мекашам шурои меҳмона ҷобаҷо кунед Şöyle oşa. майла Oshpaz tayyor nagiram. лаба ина Tayyor qade, bardashdi oshpaz. Xo'ja mehmon noshtaga. ина тайёри O suxtagi? Laba. O tarbiz ana xurdiyu? як гап гум як гап ло шумо ҳаме ана аки калона фаҳмоне ки мо я одами сербудак мумкина ки ман ҳами тарбуза баро қати кӯдакон хона дахило янга И барои хонатон. Ошава гире бари мебахше. Гире майла. Hey opa. Laba. Rahman Celle Rahman. Kola şey. Çok hizmet edin. саломат бошед мо ҳам дар туё сарфи Rahman Hazır olsun. Rahman Celle. хӯрок ҳамада расидо Rahman Celle. Kalonjon, kalon. Ovan. In haqqi akre oshpaz. Rahmat akre oshpaz. Rahmat shimo. ранга було раҳмат Gire oshava gire. Na şudu. Koda bare. Tarbuza esnaf oldu. Tarbuza gire. я даққа мера қапе тарбуза гиро Gire gire. саломат бошед бахшида Oşa. Oşa. раҳмат Rahmat. Rahman. Çok hizmet edin. худо бо айтутяз бо омада дар туи шумо нағз нашуд ҳар ин хурсандия хурсанд Akay oshpaz to'pi diga shimola taklif meknes. Ay eşikapı içi. Nimi mehmonda kartoshkay xoli rasida in gushto dayja chiko mekna. Ay gijo gireft. кама пурса тарбуза иҷо гирифта Ay gijo girefti. Ay kardon. Hayda kado buday bala tu gushta gijo girefta. тарбуз дар куҷо будай Da kado khay bachi. вақте ки ҳама гови шумо кардон дуромадай ҳами тарбузи шумо говтона хӯрдай чӣ хел хай بهتری هم گوشت های تلفنی است. хоб بهتری میشه گوشت های تلفنی. ҳар чизе ки номша гирифтӣ ва барои ман лозим аст хоб ана ҳолати дигар яъне барои омода кардани масалан гӯшт яъне аввал равған дар инҷо бурида мешавад اما برای چی نگفتید مثلا که کادو لازم است؟ کادو رو همراه خود آوردید. барои ки ин маҳсулоте ки дар хонадон масалан мо омода кардам яъне ман дар хона каду ҳама вақт тобистон бодринг помидор боимҷон яъне маҳсулоти хонагӣ ҳама чи омода месозам лубиё ва бо хоҷагӣ деҳқонӣ ҳаст аз замини падар худатон? бале Беҳтарин, ин аз назди беҳтарин. ҳавлигӣ Беҳтарин. хоб ана дар бораи масалан шахсиятҳое ки масалан фишор доранд истифода намебаранд ё ки шароит надоранд умуман лозим нест ин гӯшт мана ҳозир ман бо дар охир мефаҳмонам гӯшти гӯспан ё думба лозим нест каме ман инро ҳозир барои таъмаш болида шудам ман шуморо гуфтам ки гӯшт биёред ҳамина метавонем танҳо Метавонем истифода набаранд. бале равғани фақат масалан пахта ё ки равғани растанӣ ва танҳо бо картошка тухм ё ки инҷо як хушбахти дигар ки масалан имрӯз мо фабрикаҳои мурғпарварӣ хеле зуд дорем бо гӯшти мурғ بله. яъне бо таби ки мехоҳад ва аз сабабе ки имрӯз ин гӯшт аз ҳисоби шумо буд اینا برای چی لازم است؟ اینا رو ман اون چیزایی که انتخاب کرده بسیار خنده‌آور است. مثلا همینش. аку гӯш киред нав ман дар бораи ош хӯрдану меҳмон гуфтам ку ина ман мегирам як шеър ба хотир расида як одам як ҷо меҳмонӣ меравад ин аз барномае ки хурду хӯрок аст барои ҳамин масалан дар инҷо бештар бо латифҳои ҳамин алака як ҳамин ва ҳамин қошиқи гирифтагии шумо ҳамон омада меҳмонҳо ҳар хел мешаванд ку яъне соҳиби хона ду нав меҳмонро дӯст намедорад мегӯяд медонед кадомҳо якум меҳмоне ки дасти холӣ мебиёяд дуюм меҳмоне ки ду шав як шав зиёд меистад дуруст барои ҳамин ман барномаро ки тамом кардам меравам шумо вай нашавед ташвиш набошед як меҳмон хавотир нашавед як меҳмон як рафиқша кофтанӣ меравад хулас як ноҳияи дурдаст як деҳа вақте ки меёбад медорад меҳмонхона ҷои масалан хушбоду ҳаво чиқед кӯҳистон ҳамин дигар болишто баланд курпачаҳо ғавс ҳамин ки ёнбош мекунад
دیگه 2-3 روز نمیجمعد ایس دیگه همین بوال که خورد و خوراک درنگ برنگ خولش در رفته اومد در بعد صاحب خونه هم میزنه در بعد صاحب خونه زنم یک مهمون میگرده همین خیلی نگاه میکنه که در بالای در مهمون خونه همین مصرعای شعر نوشتگی دوری بعد دیگه مهمون اكو چه بسیار دم گرفتگی دلنیاش میسوزه یعنی دور دیگه نمیبینه هم خیلی نگاه میکنه اون طرف هم بالای در مهمون خونه صاحب خونه میگه برادر هم بالای در مهمون خونه چی نوشتگی و بالای همون درد نوشته شده بود است که شد منور از قدم دوستان کاشانم خانه فانوس است و مهمان شم و من پروانه صاحب خونه که همین جونش همین آمدگی و بیرون که زوق بسیار مهمان دیگه نمیجمعند وای شعر میمونه و میگره طرف مهمان میگه همون شعر بالای در میگه تو او تا بالای در نوشته شده است که شد خونی جگر از قدم مهمان صاحب خونم خانه آغل است و مهمان گو من کولم و امروز بسیار صحنه‌های ما هم اهمیت دید برای اومدن مهمان و در وقتش نمیاد یک خوشبختی دیگه شدگی امروز چون کسی گوشه رو زنگ میزنه الو شما در خانه‌تون ما اومده ایستادیم و تیز اومده میشود فهمیدید اینم خیلی یک پیشروی و ریسک مهمون همیشه پیش خودش هست این برای خفاف شدن در کره خب انا من میخوام درباره چی حرف زنیم خب من هیچ از خاطر ببخشید شما این طرف دارید من برای کورچه قطعی کمتر خودم اداره کردن نمیتونم من هیچ از خاطرم نمیرود خیلی خورد بودیم خب وقتی که لحظه های گوارا آغاز میشد طریق تلویزیون حتی موسیقی اون وقتی پخش میگردید صدای دایره بله موسیقی که اون دارد در کجا اگر کدام نفری که این موسیقی رو میشنوید در دهات کار کرده است در کدام کوری اور است می اومد و حتما تماشا میکرد تا آخر این برنامه بسیار هم جالب رو لحظه های گوارا رو بعضی نفر در کوری دهات است نو بس کدام کور است کوری خود رو یک سو میگذاشت به خاطر اینه که فرصت رو از دست ندهد و اومد تماشا کند بله سوال من چنین است برای چی خودی حاضر همین گونه گروه‌های حجبی پیدا نمیشوند خب شما بسیار یک سوال عجیب دادید برای همین ظرف در کار برای جواب دادن این سوال انا همین ظرف من همین ظرف در کار برای که من میخواستم پیاز سرخ تازه کردن من به این سوال شما جواب میگم دیگه در اون حالت اگر شما همین سوال کمتر دیرتر میدادید برای چی گوید تمام نه من پیاز تازه دارم اشکام من گذشته پیاز ریزه کرده بودم برای دورتر استفاده برای دورتر ریزم نه پیاز سرخ من باعث اشک ریختن نمیشود لیکن اگر چشمان آدم مقصد از پوست پیاز اگر روشن میشود این مخصوصا با نوری چشم فایده داره اون نفرانی که نوری چشمانشون کم است و این سوال شما که من شما تا جایی که شما گفتید که برای چه گروه پیدا نمیشوند و امروز در زندگی هر یک چیز قانون خود رو دارد چارچوبه خود رو دارد حتی باور کنید من خود حس کردم که امروز شما همین سوال میتید برای که بسیاری امروز در کوچه در هر جایی که مرا میبینن میپرسند همچون مثلا متخصص همین ساحه میپرسند که برای چی این نیست برای چی نمایش نیست برای چی گروه های دیگری خیلی یا گروه پیدا نمیشود هر یک یعنی چی دارد دوری خود دارد هر یک چی وقت و دور خود دارد و امروزه کاسته شدن این مثلا گروه های حجبی باعث اون است که یعنی همون چارچوبه که استانیسلاوسکی برای تئاتر دنیا و پیشروی تئاتر تاجیک تا دوره‌های صاحب استقلالی هست یعنی جوانای ما امروز مثلا بسیارش براستی شاید مایل نداشته باشند شما گفتید که آشپزی ماهر هستیم و این چیز در واقع اثبات شد از این بخواسته آمدن که در خانه بسیار با آشپزی وادار شده است باوری دارن اومدن در خانه باوری دارن که من از روداش در خانه میبرم شما خیلی گپ این باوری از به فکر من چیزی که همین شما سوال میتید یک کلی فشار بالا نشود که گوسفند میمونه قطعی روغنش انا کنون بیشتر چه مدت میکنید در خانه وقتی که به شما باور میکنن ما اگر نمایش‌های پیشینه دیده باشید یک در شبکه تاجیکستان دعوت کرده بودن در حتی حالت خیلی کوتاه من خوراک تیار کردم من تمام خوراک تیار میکردم سببش چی بوده سببش اینه که در عائله ما فرزند کلانی و ما 4 پسر بودیم بعد 2 دختر تولد شد و برابر مادر شب و روز یعنی مادر عزیز مهربان ما برابرشون من کار میکردم خوراک تیار میکردم یعنی
сару либос мешуштам ва ғайра ва тамоми хӯрокро қариб омӯхтам. Беҳтарин шӯрбо метавонам, беҳтарин масалан хӯроки миллӣ метавонам. Агар тамоми коре ки дар дунё метавонӣ ӯро такрор накардӣ, ӯ кор аз меравад, фаромӯш мешавад. ина фаҳмида гиред. Хоб, ман хоҳиш мекунам равған як чида гиред ки шумо оҳиста саволҳои вазбини баъда гузашта истодаед. метавонад ки намоиш дар ҳамин хӯрок тайёр нашуда ба охир асад. Шумо дам намоиш дар кор? Не? Ана. خب روغن اینجا میستد و میدونید چی میشود این حالت کدام لطیفه به خاطر اومد کدام صحنه ما یک صحنه پیشنهاد کرده بودیم به خاطر همه تماشابین است این بهترین است ما سراینده هستیم گروه سراینده ما رو به توی دعوت کردن و ما میرویم راه دا یعنی автомашина دیر میکنه نوازنده دیر میکنه اون دیر میکنه دیر میریم توی خونه و وقتی که نزدیک میشیم میبینیم که دستی صاحبی همون توی دا استخوان‌ها صدیق بزرگ یک کوردی کارون رفته اومده ایستاده است ایدور ماشین من میکنیم با همه جا خوردی خونه کو آخه بعد نسرین نوری میگه که راو کنیم فهم دیر کردیم با فکرم تمام این صاحبی توی اول شبین با ما ترس میبینیم السلام علیکم میبخشی اگه توی مبارک شو میگه مبارک شو من میگم میبخشیم من میگه شما کی شما که میگم اگه میبخشی ما همین وایم حافظه همین توی میگه دروی حالی آشپز نامده برای اگر خیلی سوال دادن گیرید آشپز میرود نامده مایلو میرود کمتر روغن میتاسپونیم خلاص انا که پیازه دیدید من این پیازه موندم دیدید یعنی قسمان ریزه کردم یعنی قسم دیگرش اینجا من موندم برای وای خوب انا کنم آره حالتی خوب یعنی چلو انا حاضر گوشت میبینیم یعنی در جای گوشتی مثلا گاو گوسپند مرغ در اینجا حتی به یگان گوشت این خوراک به یگان گوشت هم آماده کرده می شود لازم نیست تنها از همون یعنی رستنی ها از همون تیار کرده می شود که در جمهوری خودمون هست این یگان جای چشماندی نیست حتی در حالتی مثلا دانگی هم استفاده برده می شود با شرط که پیشکی جوشانده آماده باشد یعنی خوشبختی این است که اینجا از همه کالری بهترین کپوس دارد تو آماده شدن مثلا یعنی گوشت ما میتونیم که کدو رو یک تا فقط احتیاط شود یک تا که نشکند معده نشود که آشپز میتوند که خفه شود فهمیدید نه میگه راه زندگی زیپیرانی روزگار بیاموز که آب لای در ایام خزان صاف میگردد فهمیدید این گونه اگر رفتن گیرد من فکر کنم من در آینده مثل شما میشوم بسیار یک آشپزی ماهر میشوم چون یک امروز شما بسیار یک با یک مهارت بلند امروز آماده کردید ما میتونیم قید کنیم ببخشید جوستید در حیرت فهمیدم اینا سرحد همه چی لوا شدن پیازی سرخ با بله قلنفری بلغاری کبودی ها گوشت روغنی رستنی روغن رستنی خب امروز یک خوراک آماده شده است من فکر کنم بینندم تا کنون در حیرت است اون طولی اون لحظات حیرت در همراهی کردم حاضر حیرتی نبینید بعد از اینکه آبپز شدن چه شد حیرت؟ انا بعد این حیرت غیرت در کار غیرت همین که خب طبق را در مابین میمونیم لحظه آمده است که من فکر کنم جای از هم جای اساسیش همین است بله خب چیکار کنیم ما اکنون یعنی کارتوشکایی که جوشانده بودیم ولی آبپز کرده بودیم خب اینو جابجا میکنیم و این خوراک با پورگی پرهیزی شده است امروز همین پلاس نه بله با شرطی که در آخر خورنده کم شود بسیار پرهیزی میشده و این معده فایده دارد بهترین بله همانند همون لطیفه‌ای در اول گفتیم مانند همون نشود بله شد خون جگر نشود شد تموم خب بهتر خب بعد این یعنی ما جابجا کردن کارتوشکا ایلووا میکنیم کدو نیز آبپز شده است بله ما باید برای بیننده یادآور شویم که اون افرادی که اکنون با برنامه ما پیوست شدن فهمند که ما چی آماده کرده ایم میتوانند که انتظار تکرار برنامه شوند چون که از اول برنامه تا حاضر همین دادر عزیز ما را سوال داده است شما چی میپذیرید لیکن تا خودی حاضر نامی خوراک معلوم نبود نیست
ва нахоҳад шуд агар ҳам рафтан гирад. ҳатман бинанда ба фикрам ном мегузорад ба ин хӯрок. Бале. Хоб, лекин аҷиб аст ки ман фикр мекунам хӯроки болаззат меояд. Хоб, ҳамаи ҳам картошка опаз буд ва ҳам каду опаз шуда мо дар ин табақ гузоштем. Хоб, бале. ин дигар лозим мешавад? Не, мана булғори ҷо мекунем. Хоб, қаламфур вақте ки мо булғори. масалан дар хориҷ тамошо мекунем ки онҳо бисёре ба як завқи калон хӯрок омода мекунанд ва одам ҳайрон мемонад бо муҳаббат. ва инҷо сирпиёзе ки ин масалан чӣ хеле ки гуфтем дар тӯли 40 рӯз зиёд дар намаков тайёр Пиёзам низ мо опаз кардем, а? Бале, бале. Ҳамаи инҷо ки ҳаст ҳама опаз аст ва чигоне ки шумо хайр кардед дар воқеъ ин хӯроки парҳезӣ аст. парҳезӣ. Ан акнун аз сабабе ки масалан мо инҷо нони хушк карда дорем ин дар тамоми ҳолат хоҳӣ нахоҳӣ то хӯроки мо ки масалан то ҷое мебием ана ин вай мешавад. Ман кам мегузорам. Хоб, инак лаҳзаи асосӣ Хӯроки имрӯза. хӯрок аз ин барнома пешкаши шумо. ва ба фикрам акнун бисёриҳо меомӯзанд шояд ихе хӯрок тайёр накарда бошанд. Маротиби аввал аст, бисёриҳо. Маротиби аввал. Хӯроки мо омода шуд. Хоб. Ва ман акнун фикр мекунам- чуно ки бибинем. Хоб, ҳама инҷо ҷобаҷо аст. Қаламфур мувофиқи хоҳиш аз ду тараф. Хабудиҳо беҳтаринши барои мо хушбӯкунандаҳо лозим мешавад. Нашунидам нагӯед, надидам нагӯед. Акнун? Начашидам нагӯед. Начашидан худи ҳозир мо баҳо медиҳем ва як хӯроки бисёрам хубам омода шуд. Бале. Ва шояд он нафароне ки ин лаҳза моро ҳамроҳӣ карданд, ҳамроҳи мо омода кардан ин гуна хӯрокро. Худи ҳозир лаҳзае фаро расидааст ки мо чашида мебинем ва баҳо медиҳем ба ҳунари ошпазӣ Ҷамшеди Ҳалим. лаҳзае фаро расидааст ки мо худи ҳозир баҳо медиҳем ба ҳунари Ҷамшеди Ҳалим ва мебинем ки чӣ гуна хӯрок омода кардааст. Ҳамин гуна? Бале, бале. Ва дар мо анъанае аст ки пеш аз оне ки хӯрока шурӯъ кунанд ба якдигар чой медиҳем. Мо барои шумо як навал чой гирем. Додари азиз, бибахшед, раҳмат. Мега ки чой ҳар рӯз дар хона ҳаст. Ҷое рафтӣ, аввал чиза қиматаша хӯрдан дар кор. Барои ман хӯрока мекушом. Беҳтарин. Хоҳиш мекунам. Ин аст хӯроки Ҷамшеди Ҳалим ки муддати ин лаҳза омода кард. Бале. ва ба боварӣ гуфта метавонам ки дар воқеъ хӯроки болаззат аст. Баромад мебинем. ҳозир мечашем, мефаҳмем. Алафша гиред, алафша. Ман гӯшта мегирам. Шумо алафа гиред ва бисёр витаминҳои зиёд дорад. Ман як ҷо расидагӣ гуфтам ку латифада. Кӯтоҳ мекунад. Бисёр як хӯроки болаззат дӯстони азиз. Ва аз шурӯъ аз ҳамин омода кардани ҳамин хӯрок маълум буд ки бисёр як хӯроки болаззат меояд. Ва махсус мо бояд чизе қайд кунем. Дар воқеъ имрӯз мушоҳида шуд ки ҳама он чизе ки маҳсулоте ки дар ин хӯрок аст, ҳамаи ин опаз буд. Ва дар воқеъ гуфтан мумкин аст ки бисёр як хӯроки парҳезӣ буд. Ҳамин гуна? Бале, аз аввали намоиш як савол буд ки ин хӯроки шумо чӣ ном дорад? Чӣ ном дорад? Ва то ҳол ном нагузоштем. Барои чӣ? ва ман мехоҳам ки ба ҳаволаи тамоми тамошобинои азиз ки аз ин шабака яъне моро тамошо мекунанд, ин барномаро тамошо мекунанд, номи ин хӯрокро гузоштан ба шумо ҳавола мекунем. Яъне ҳар чизи шумо ном гузоред, ҳамон ном қабул аст. Чунки дар ҳама ҳолати фасли сол мо метавонем хӯрокро яъне иваз кунем бо маҳсулотҳояш, чуне ки дар аввал мо гуфтем. Ва хушбахтӣ ин аст ки ин барнома оғози хуб дошт ва хеле ҳунармандои дигара ба воситаи барномаи шумо имрӯз тамошобинони мо аз яъне телевизиони Шаҳнавоз тамошо мекунанд. Беҳтарин, беҳтарин. Акнун худи ҳозир ман мефаҳмам ки то чӣ қадар хотираи Ҷамшеди Ҳалим қавӣ аст. Чӣ гуна аз бахши мо ман барои шумо бисёр бахши осон ман барои шумо расм нишон медиҳам аз ҳамун саҳнаҳое ки тақрибан як 10 сол 12 сол пеш иштирок кардем. Шумо гӯед ки ин кадом саҳна буд ва чӣ гуна сурат мегирифт? ҷавобаш чанд сомон туҳфа туҳфа дар анҷоми барнома аст. педа хотира нақс кор мекунад. Шурӯъ мекунем? Шурӯъ мекунем. Хуб. Саволи якум. Ин кадом саҳна аст? хоб даврае ки масалан чанд сол пеш мо ин саҳнаро пешкаш карда будем, Ибрагим был здесь и исчез. Яъне русиро ман намедонам. Беҳтарин. Ташаккур. Хуб, идома медиҳем. Хоб. Ин кадом саҳна аст?
اوه این صحنه زنگیری میخوان مرا زنتیم مادر شوهر ندارد همین خیلی هست من هم خیلی جواب میتونم که توفه کلانتر شود عشق سین سالو نمیپرستد عشق سین سالو نمیپرستد ادامه میدیم. خب این کدوم صحنه است؟ خب این صحنه همسایه ها یک مهمون میبینم مهمون میگه کره است میگه همسایه هم کرای با این دو نفر بسیار بلند گپ میزنن چون که امروز درباره مهمونداری ما چند لطفه گفتیم این همون صحنه است. خب ادامه میدیم الان این صحنه. این صحنه ای که مثلا امروز برای سلامتی ملت تاجیک خوشبختانه تمامی مثلا تمرین کردن یا برای تمرین جوانو یا این جوانو بخشیده شده است که دو روز مشق میکنند برای شغل پرسی. بله و در آخر بسیار جواب خوب میاد از جانب خامران شما. این صحنه خب سلامت باشید. تقریبا 10 سال پیش. بله این صحنه بسیار یک صحنه بهترین است و وقتی که مثلا سر دستخوان میشینن این خوراک بیارن نه هولو نه این زیاده است 15 سال زیاده است 15 سال زیاده است مرغ میبرن مرغ میبرن صحنه مرغ و در آخر مرغ میبرن که مرغ زنده است مرغ ما گوشت نبوده. بهترین ادامه بده تقریبا 12 سال پیش بودن زیاده است زیاده. خب الان این صحنه بسیار در همون دوره مشهور بود. سلامت باشید و بهترین باور کنید ما برای این صحنه قریب 1 سال وای کردیم انتظاری کشیدیم که تو کم خیلی جای مناسبی ببینیم شخص پیدا شود دستگیری کند. این صحنه چوپانی است وقتی که گو مثلا جر می شود می بیاید فکر میکنه و می بیاد صاحب گو میگه جاش اوستا چه باز میکنه کلش میگه و خودم یه هفته تراکتوری گفتم برده پرتم. بهترین صحنه بود. من فکر میکنم هر یک صحنه که امروز ما در اینجا نشون دادیم در همون دور زمان بسیار صحنه‌های معروف بودن. تشکر. بیننده‌هایی که ما رو همراهی کردن لذت بردن از شوخی‌های شما از سخن‌های شما. بسیار یک برنامه جالب بود و وقتی که در واقع ما صحبت می‌کنیم با حجم‌نگاران کسبی نفرانی که اگر ساعت‌ها تماشا کنن من فکر می‌کنم با لذت باشه تا آخر برنامه تماشا کنن. من تشکر می‌کنم برای بسیار یک آماده کردن بسیار یک خوراکی با لذت و برای بسیار یک صحبت شیرین، صحبت گرم، صحبت جالی. این صحبت ما برنامه ما مانند همین خوراک شد. همه چی آمیخته، همه چی آپس، همه چی پرهیزی. چون خنده هم درست انسان را توبت میکنه. من تشکر میگم. سلامت باشید. و برای هر یک مهمونی که البته در برنامه اشتراک میکنه ما تحفه داریم از جانب شرکت قنادی شکلاتی که البته سرپرست دومی این برنامه است. رسمی شما است و شما در آخر سوال محمد سوال جواب درست پیشنهاد کرده. این کدوم صحنه است؟ دوزید یک دقیقه. مرا این توفه از شما است. میدونید کدوم صحنه میشود این؟ من برای خاطری که خاطره ماند این شیرینی تورت نمیخورم میبرم میمونم قاق میشه بر روزی زاد روزونده میگم تورت قاق داری. ما به شما تشکر میگیم برای بسیار یک صحبت جالب و امید برام میبندیم که بازم در آینده با صحنه‌های خود با هنر خود در واقع خاطر هر یک مردم تاجیکستان رو مثل همیشه شاد می‌گردونیم. برای اشتراک امروز من مخصوص برای شما اداره می‌کنم. سلامت باشید. دوستان عزیز، چگونه که خود شما شاهد بودید صحبت داشتیم با یکی از حجم‌نگاران معروف کشور جمشید حلیم و بسیار یک صحبت جالب داشتیم. با ما باشید هفته بعدی همین وقت و همین ساعت وا می‌خوریم. تا دیداری بعدی خیر.